adwuma ne yafa mehye wo hene ire say some wo kan ye no e na aye adwuma enti ye kasa ye nhwe ya no kasa ye eniema pii na no e na ya na eka ho anase kasa pii na no e na firi nipa no ba e ya na e masa no men bedi ye chinte no ye ka ne de awie say wada roma sa wufu mo bi antempa no ano ye se pa ne chaw se wa hu kula ne nipa ne yiwa sotire ana obi tia wo na se asemasi ada no wo ka se wo ye na de oh ene na me kura mani ni me hu so ba chaw entempa na no akobu nkotodwe koso ne nem ne pa ne chaw ade bi so one ye didi ye nua ya nwene ho ba no ba ne ye se de ye de ye wo anya wo de no emfa nkoye wo nua enti se ye de bibi so yi obi a ene na nse ofo so benya wanim asenum na asem bedru ya papa bi a wo say se poaso na dade o se den travel and to bo share market wa blosan so so wo se sa rains ekọ aboabo se hen ahomache 2 o'clock e de so mu no odnani a kire wo nam fom ene wo aboabo no pese wo de ne betu kwan e de no de ye no wo ka kire ne sada o last day ba wo so wo akọfa ne bag nyina ka no wo ko nso makobo ne dua enti se ye nipa bibi a ye nya de na koma beto ne ma ye mfa kwati kwan so e chinchi mo bi nsa nye na ade a ye hwa ye ntimi nye no e ma ye mu obi ano ho ba e ma ye nhye obi bo hye se betimi aye na de defe nsa wo de watachire ma no e wo asi kire ne wo nti no na de defe nipa no wia obu ne jimifo obi timi for jimi free so wo bu no won san ka Asem papa bi nkire no nti ofo so be ma ni nyina ka ho bi ene ye nebre bebre ba ye bre ni ya wofo no nso ne ma wo ye nti no ye ka kire obi ase se de kura wo no mi mu ase de jabis anasa yabis na wonam ya omufri ni na yemu ewo ne ba ya yeto ne sa ya udin no na wo hu na mane abebresa no onamu okodi nkotodwe no sufri atwedi apobasa ya dom se wo se sa ne hyebre na so mane di de e ma ne ma pa ba na bla bomu a ene ma pa e beba no so won hwe so don ka se me fa na se dead no nam sampa no so nyakopo se sa ne mente no emfa ho nothing is too late enti ye mu mpaye e wa bla ye kotodwe adim ne yense nyankopompo no se your friends say generation curse bi mpo na di echi ofo so be ma me gidi se nyankopon ada romenti no wo be ye afiri ho ama ye nso yetimi akoye ne mu abla ye ho be ye ha ye ne nkotofe na bia mu me da ase okay eno ti kasa no tonso obi wo ho a wase wo wa dwen kire se wo fo wo be ba fom odi atoto pakọ obi hie difuo ni nyina ye kasa bia eto abrabo so ha etumi ese no omra samwa no voso bema ya che tifo ne arefo na pramso be be obi am chao ovoso na kasa odi abai na yafutu same ano odi na nipa bre hinta nipa bebre nipa bi ni mi se duabon ko ana sebe edi nipa nya ba me metima gya fide so akase eno me asem e hu chi duabo duabo de ye bo wadodo na hu ne ekoye mu ade ba no me asem nipa bebre ni voso sa ne program dedicated am akroma trotro na omo metifo okay voso omo a ye no omo bonsa hwen ene omo tika bebre ye nipa omo nye nipa o se nipa ba onye nipa onim se ne komase obi timi de ne sesi ne bosa wo befo afo maje no wakaya o a kire maame bia ye metifo no ti nipa ni si fom nyina o de yaw ovozo nipa bi wo ho a wana asante e kase obi ana eno me wo nipa bebre so but ene na mafo na aba na ya na wo kasa asemu ya o mse bibia ni ho papa bi transi o hwe ne mapa akodu baabi edru baabi na nadwuma seye ena oba ne Poultry nkra na dwen techi papa ne bayare ne manansi asema papa ne kan o kese ne ma no sesi wo wu a ne man obi anhwe na ede wa me na bemponye obi ansi na yase omo fa ne tra bad na de wo mu ne sa sante ha so obi tiase na o kasa na wo hene bi wo fi wa na busu apani bi wo fi wa ye kop nipa ne na so anase nipa ne ye gu nsan ma no kwa sante ni mde obi wo wa ne kasa obeka ne jadi eche na wo fo wani hu ofosu nipa bebre wo wiase a omo abrabo no omo starting ye pa but no matter ba form ya na no na wo kasa wan we abro bi otifi ye de kobo ne se won na ye beifo dabi kaka asem bi a wo ka kire obi a odome wo na no kura de sanko foso nka wo hu odome wo a eno kura de nka beboa na obi dum wo a wo be de no hu afro trotro ti se de make se metifo yi nipa na o si form no okọ na sem o ka kire hu da
ti de bia makasa asem obi wo ba wiase na kanya ne destiny ne se nkene onenam saa o nyesa kade onenam saa se sabe wo ye sansani obi akosuku ofosuo metifo obi bebra akosuku o degree pa o nanso odi sia na bu ti better ne say dey e say dey ko di mate ya adwuma ebi ma di mate ama sabe kasaya o kasaya o hwe no so ye eno bi aba no so no sabe mpredwasa obi kura tonika di mate atonika na wo ye wona obi so atalika ho na no ya ti de bia no me asem na go for so yete obi wa brochire obi free akọ ne ya within 6 months time bere no ma wo ye obi sa ko tran so many years wa bodam kra ho ube komu no ne bi ode ya odi bi ne papa de bi agudie bi no fire hye papa no na papa na kese no just we twa so ma bi twa so ana se ode no make kese sa de we ya yire minimo bi a ne ba fa na gudie no friend ne mani nyina busa se magudie na nanom na mbeto ye na o man ton na magudie na gua meme penso ayira me ma ho ne fire obi asa nyon no wo de no meto so se nipa afa no ofosu ye ko mu no nipa of fire no nyankopon ma age ne se onwu na mom wana o bre wo wiase papa no so awuko eno ti ye kasa asem wo ya mo bi amfa ni agro nipa bebre afa ne se de na lumba kan wo fa ne se eduabo nti duabo de obo a ne akoda ne ba ma me kasem che obi se me se no me a efi nipa mu ba so ya akoda so ya pani enu me ehu che eduabo to bi an study sade no na on kasa ya wo ka kire wo bi se nipa no ya pani so ya akoda bi wo ho a se be wo behwe na ye mpanimfo ya na akọ na asa babatu nim ofo so nim se wonam na obi ehia no o che o sika se o ya maame so ya papa ya na de na ba wotim ya na me say bia me maame abrasa wa na adane no sa na ati o me maame abrasa na adane no be sem sika anokwasem de de che sika no enti wo tinke sa de na no wa yisika bia na o maame kwakwadu ba bi kwa wa nwetwe se efie nipa bi ana se okuro mu su na ayi ne ho adi ebe sa na te iti ya na nipa mi emfa dwe ne namafo aba no yemfa bibi nhua se bibi wo wiase wo kasa kire panimu ana akoda ani die kwa so wo yesa enye wi ofoso na nkonko anim na nyinkyire de ye ewiase de ofoso me se we 20 nka memfa ba akoko ani agro so ti ase enti no me ase nipa ti ebesre ye de ensa etu ensa ye pa manfo chew omo me emfa kasa de ene kasapa emfa ntawiase na ebeboa. Okay, enuti na no dwada mekan. Me fo trotro me bisi enim ha. Na boto bi edaka anim. Meet no se sense kan ma na hye maame no. Was boto we de any weight bia. Was mate unim sa aka de so ai. Oh. Was o de agie na bi dia me ya. No me yam hye me papa kasa na maame ne kan no. Was o de agie na bi dia me ya hwe. Eti yen hwese se maame no ankasa no oyedua oya homa woyensuo unim baabi ofiri eno timpempi ni se unim baabi obi fira na wano kura pa ka mesere se kayempa na chew na koma entoniyem no mekasa ben obi aka ato so amo abrabo entumi nko ana se no mekasa ben ye katu nwia so a wankasa wani ehu na brabo no entumi enko animu enko nkan 0551 0551 0548 0548 Hello. Baby afre udi. Adrantia to collection. Odi for Isaiah. Tafu abunum ho. Okay. Ofo ya die. Kropo twe dia po adaroma. Aya ma abetima mo ase ne pa. Yo. Obaya on so afadi idwum ha e kian me amedofo. Kakra da kanesi wo ho. Ewiesi ye hu papa na ofi ye wo kan asemi nyina pene titiri nyina ye abrawa fo ne metfo ne titiri ne ebedifo no o fe sebe bi metni bi pa tare ya shani pa sebe ma me parimu o ti na temo a na eya go hu iti kasa du shebe pa de ko po son kamu so sa da so so ba ku ra ni chire
nim ka to ka wa unu mu ne do ma mi bu am ko bu ko ba oh madam ana sumasi do ma mi so kakra ne hubi ma we de ko etika unu wo pipa ne se ko pa fi kana ka pa no ma no plan hello hello Majo so ma me baby afrefre wudi Mami yeti o No okay about time for no na nje mami bi se obi o ne le bane na ne bana ye na bia no se no na o de ya na casting that to ne bane so but a che no na se maybe a organic obi but o stress bi a sama le pressure me be a obebre another tano ya me fanchi a me pesi me bi se no so no I am not speaking plan so let said you were ya wo kan ya kamanfo eteye no ka o reverse no a kamanfo so te ya ka beboa entumi ma hunim no ekwa bi so wonye nuhu de na so abetumi strike akola no na ebia obo fire ma akola na ebia akola ne ya de na ase no akola bi o ko ni plele sa so de abone ma ni ana ne papa na ma ni na papa ne de ya na ka che so de obebre pa ana so de train na udebi but chire na akola ne so ne bi ama bi mu no o stress bi na me fanche na sense ya me kan ya na so ni na me fanche no de Nyankopon de beche no okay no okay hello Pacho good evening. Majo so katache baby afrefre udi. Pacho katasa me kuma from kwanja. Papa yeti o. Na so eduru baby na se odome oba na nipa wo ho. Na se opese okache Nyankopon so wonfancha. Nyankopon ankasa betumi de ache ne bia na honhom bi so asom. Eho ne asem no eno tia ye hwe tachirema enso eyie. Hello. hello Baby afrefre udi. me pata say ofre na otie wo ho o TV no so a emwa ibeyu afri so enti low volume ana betwe ho hello yeti o yo me pet me pepe na me kan say idea e wo pa na fans there say want me abemo meet na me ka ya bia mu pen mu bia na fans na no ka na me pen na me pen ka tell say otinya so ni kan ni ti ho a ni nyame ni wi ase kasi fie what hospital saba ku fie mate ni da hospital fie am no kaso da ho a ye kan saba ku fie adade na ye no ka no ko nya accident ma no driver ne ono na side no mate na wa ye mate no side wo nyina na fan say side one driver ni ko e bet ono ko ni pa what plan say obi ahu anka bet ono ko ano ni ko just since ko ano continue na so na so be kan na na just say o ma no wa yo ko yo mo ka say so we na ma me na wodome no muni baby otre ana wasiko no baby okay no ni aka say na ni gina hobi but ni ma no because me tonadi o kemo itini kram ka say boy ne say we are watching pen ka say no hweye ni pen ya ne ka say ntro o si o mi to madwin ajo ayo kai e na no ka say fie ni saba ku e twa fie am no ka say ene papa we kura to madwin yes re na memu aba no say wo munye hweye pa na kachama wo koi e no mini sra no e ye djuma pa okay hello hello wudin baby afrefre Kwacho
Okay, Penny Payetio. I mean, it's running in a I die a woman say, we house now. And the Obibet African from Pona, the start at the wood on the horn. Now, Nippon, when you send the and the years are no, this is you. Not can out there. You know, and yet we are not. Until also, then, almost you. Oh, there, also, Ghana. Yeah, you Ghana, and more 10 purchase quantum, you scan it. 10 purchase, and yes, 182. Over your scan. The anchor you could share. You know, as you were Ghana, and as you. Oh, Kafra. Hello. Hello. Yeah, good evening. My dear, so baby, I'm free. And it's free as a quack. Penny Payetio. Yes, I'm a quack, sorry. Now, the woman said, the new baby were in it, our guava. Yeah, out there, and the choke. And I'm a disaster, no son, very. Awadi guaba, Ubi Atene, who I say, a quaben, awadi and fast to go ye. Sir, also, sir, and the choke, or better. Ye throw number no say ususu say we am from so tia wo ba no ena dia wari jaye ba dia makoto dwanim enyemre na kone enkopa na chew na epe bibi ne fa pata no na senye sa dia obebre no ne no me paye no ebe boss obenya sika na so wa we be hye eno ti ye be frɛ wo ya throw number no why no okay hello baby afre udin. Hello, Ovozu. Ye. Maye. Majo so katachi wani o. Ovozu very fantastic. Ma blam pop. Ovozu. Ye. Ovozu nama mo nama. Ovozu de ne sewa. Ye the production number no ebeguso. Ye the production number no ebeguso odi gina so kakra me ntwro. Nti ebedim komo. No man goes no. There be we no de wo frɛ kra no aye pon de oba be yadwuma na no ba be wiso eno ti wona no me gusi me fra mo fa o me fra mo amfa ye twro wo number no ye twro number no okay ye twro wo number no ye production number no kra so egu TV no ani enti so person ya Asem Mpe Nipa ye twetwe nkomo a number na egu ho no obetumi afre bia hello Mama Nkasa. Me mo akasa. Eba Mama Nkasa. Ba cho ho ani o. Eba Mama Comfort. Mama utumi kasa na ofrefri he. Eba ga mi se anima ko be. Mama yenti o. Eba cho ma ka ma mo tan na. Ati ma ma so je se mi ni o di na sunjeni. E ma ne lo na o 5 years. Ana eba pa ya ke si yen ya we ye ofa krum. Into onya 20 years asa ni si ma ye 25. I told the quabu no friend of us. I'm not one my uncle. What I want to school that. So I say, in your market for you know what another one. I mean, about an own market for no. I'm going to them on my own, what I know what they are. I don't know what I'm doing. If I find one of those apples to be, not that they tell me. We don't need to only a drum from a new side and get the bar myself comfort. I'm rabbi. You couldn't no matter who. The first one you go to Japan and say, well, I don't know what they are in. I see a answer. She is over the card, mini and chest. Impression, Papa, so that's why I make fun of the Moka. I'm a real flower when you lay. You are going to Papa. And then, Papa, I'm coming into the battle of course. This is a bottle. And I try to mean now to make up a card, mini and I will be. Just one more kind of Asem Pa. And then, sir, what is a shin the bone as sheno, pa, and Tino man, there's a born a bossano.
no te du ba bi na ne panimu bi kasa na ohwe wa oh gracious mpanifo sa anom ta aka no aje sa asem na ye ne ya pa ni nyina ye no me ensenchele ne hello Okay. Yee. Osei. Ayere. Ahidi. Ayere. Ahidi. Ayere. Ahidi. Ayere. Lele. Any me no dem hanaso. Don't be there. Don't be there. No. Yeah, that's what it. Na ba jo so bo ti anu ade Obi a ho dene. Afansa bo ohini ya beti. Oni bishop ma beti ne producer me simo dimoga on to market. O fa si Nigeria ni the bebe contract papa ko ti dam do. Okay, doctor. Me so fa anu ane no. So the bagin be a wo ti bia be ho say yes. Obi o ha wa ti adifo na su kuruma o so difo ne me no difo na mi o. Ye bia pani bia katwa bra boso na over. Se mebu bi engineer so ma bra ba ti bioma ti mesre wa se do kan ni e me me ti ma se si ma bigre wa wati wo na wati bua e bua ofo na wa je do check so ai peni bi boni a wa check die ko ti ano se bi ni ku na yo ni bi e di bonti no so owu ye oba e na wa bu fi ya ko na chona ba bona sa fi pa na so o ma mdaji pi Nigeria ma krawo. Okay, hello. Baby afrefre udi mane so kakra. So fire oni me ka so obuase. No okay, yeti o. So okay, this is Bible now can James chapter 3 verse 6. So tetrema fi oja. Enti eni pa tetrema de Bible so o tumi e wo so. Di asembia obi bie na no a obeka e dia to so no. Papa na wo ye ya bebem. Eye bone nso a ebebem nti enipa nhwe ne ho yie e won nsama ye bie anoka especially ebofra ye kasa mpenifo ho ye kan sempi a enye papa de kiem mpenifo ana woni obi ebi asembi na ade na wodi di nipa na enge nanso wasi ubosa de obeya na abeya no so wan hwe ye se wo bie na no e kan asemboni bi de fa ho a aginyame. Okay, hello last caller. Yes. Yeah. The primary Juma. Juma Dase. Nidiane don't care not to Nigeria about. Ujina run about to no so pay. It run about no so pay. Bri konfo anoche ne statue no esi ho. Bri konfo na statue no esi ho pampe. Bodu ya no kura no. Bodu ya no sukura no. Ni ti wapagya hwewiem. Sikadwano ekura no. Sikadwano kura den. Asanteman tiase. No, really be any can consume asanteman. Piao. Na me fa kwenya asuntia opemso ositi. Na ma ba ko pa ordina asanteman no ma asantempo no. Na me change na ke do gas no so bola keskin. Baba jo esen so ton ka do ku jira na ba. Abo jo ni bi. Jeso kan. Asem wa for the na ama me round. Dan ya tena bia. Obi tini tena wa bra wonja. Nemi ya tino tu obi a mo ba kwa tena obi nke gai. Ebi ya to bia. Apara kwa kwa tena obi nke no. Ni pa na wa ta isi trim. Ta kwa ba bo so anya bo no fo na ni to asimo timi ka tena ni se. Ni aba beba. Asle bia kwa no ni mishio. Ai bia eni pa no an kwa teno. O pa kwa ye dia ja madama. Ye di ti America sa na ha kwa ho. Je o ko ba ya. Ni me se mi ma o ba kwa teno bi anchen. Abo kura ma ba ne na onyi. Me da sigedi. Okay. Hello. Wo fonso ebe me Yay. Amen kwa media. Tum krana fring kwenzo. Mr. Enoch AK number 1. Obozo. Yeah. That's a donkey. The beer which na run about akono. The beer which na run about was minim so nkofia. The beer run about was minim na ohwe no bia no me. Ya na oye adwuma, ya na oye adwuma. Ada kra de na
your friend is say ambulance no etwam ti ya na say oh ampa ho no di no pa me friend no gina run about njini so ya okofie ntia mi busa ina obogo ye no me asam ne ya ka no na me fa akwanya ka che nipa bia ase nipa bu anya kan no me na asam ato no so dada ama ya adwuma na wo enya nka bi nto wo so no yemfa nsu ade o ofosu ade ya pa nso obi bedome na wo firi wiase nti esi aye kwa ye ba ye hie nipa se bi ye hie nsuo esia nhoma ne nnua wonni eni te se medie ya ade ndia wo ma wano so nda ofosu uko nu so obi tu obi ho pa na obi yi obi a enya asem ketoa mo nsem bebre kan na enam mere nti metwa ne tia me fa konya we so ma ka kire mrantie no mo so se wusia obi na se wunnim no so oba o se be ma o ehwe kwanya obefa so ne be kasa yi because maya bebre ya hu omo na omo yempanfo na emu adwuma bi a yede ama omo ntia wusia na wia wo ya oba ndi bebre yempanfo anajo ndi wusia na wia hwe okwan yi na no me bi amedo abra boss ofosu na why me da se okay ahani ade ofre no enyina ebesie enunti se no me eji adwuma wo tekere maso dia ma me papa oba na wawo no ye Ghana ha de obi ahwese obehwe ne ba no apene sibre papa na dachi ankwama bi no wo hwe no ama ne ba ne se fifi no na wo so aba behwe ama wo so se tutu ye Ghana ha sa na ye no na wo kodomi akodai na abrabo yankoyi a obeda aba behwe wo enti nturu ba bi a awofo no ya yemfa ye ni nto kakra na yenyi nnome ensem no emfiri ye techne maso na empo wa waye wadwen se wani ensu ade no na de mpanifo na abididi wo matam ewo fie ho mantam woni abusuen mu no na so wahwe ho ye firi se twro no waka said katrema asem bi obeka bia ya mpade a na wahwe ho ye ewo mpanifo ene nnome ensem ho obitimi bone papa obitimi janu fo ne maame ho ovoso ye nwa baya sawa na obusai awon se akowie se duabo kran se obo obi duane ye dane na anye pepem wo wakoma mu a enane eni ti se wo akola se wo fi se wafum maame na wo papa eso pa jidie na wo de kose wo chimufan se mafum me papa me pache ebi suma supo ne papa me nyini se eni da ho na mfum so fa cheme by basade a wo awofo no mo sew onzo fa che obi wo susu akwakui also yase me kopacho dem kopacho nkoda no mo se de bia makase se wono wo yiri nyasa na wono ukru nyasam na se pacho okay odo okay ba a chopa mu anya chopa papa so se mafuma okay me pacho anya chopa papa odi afache odi awan anya chopa papa ena enwa ba ma nso asem no kan so fi se ba ma oba na oni ni jaye no se wafum na ono ankasa ntenase nkopa na chaw no pe bibi fam no ba nso nyama nka okay enoti futu semwe na anwode efrise amanfo abra bobia enkoyi no nyina eye no mense ono za sante kase yase ano ewati a echei esen yiwan see that's it enoti ye nhwe ni ye yo tete tubafo de ye bebo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom ye ko computer so dwedie emna sesia
Oba mi ntimi kura. Also wow. Ayo senior. Maybe I did a dank herbal product I am to the Bia Menama. No no chef. Dank herbal product. We dank extra. We want to want to 20 in every jar. Senior na misisi ni nso e misisi o. And also the problem there. Senior. What see a dank procare. Okay. So one dank procare. Okay. See here in every jar. Sa. We dey nyame sha. Come on, go back. Friend, dank herbal tonic. Muni ma biyo. Minum pa na se na mtumi ndi. Na mtumi danso. Minye bi no me no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Madam fight okay na so say. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena ase na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na fi for ma yeti ma dem ho Senior fifi ti astate tell. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA agebe die nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10K Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Mame, edin de say. Edin de Genetadu. Genetadu free hin a buy. If you achima chance. Achima chance. Na chance o dan potemo. Ya mame wa ba happen. Na asem no kakra ekem. Na e wo se yakwa akiri kakra se ne na wutie bia. Ebia na yekusi animu na wante yase. Tima me wasem no bonoto fama ye. Die ntina de beda Sompa Asem Mpe Nipa se enkomoa. Me pa cho masema me de beda mo se me hwe mo TV so na se le se mo se kan sam na no kwasem ni me se de masema ba ha. Ya me ba fa mo so na maka ma me ni obi a so mo di oni bi asem. Se eye kokosem ene ya je film sam ya nkrata da ho. Ya je
na ade akwa me ya kasi nimpo ne say aban de ne sato so omu che sika bi mame na mfa kwabo me bla me fi asase so me firi so mini me kuya ya firi so ye kwampo afiri ho omo tie kokoko aban so say so omo motu asa sika wa bile no fi ma bre pa ma bo ka manso nti omo motu asa sika ma me ansa aban say yentua sika ma ekwa be so na aban fa yo say yentua sika ma search say kokoko no me papa efiri me na na mo de na papa mba ye nti omo film no de odi ade no obai na ode ma me say kokoko na say awu ode ma me say menye yemieni enchemienu nti ono di ka kwa krata ma me fra papa kwa usi kwa krata no wodan de ma me me nuamu na tintimi ya dance for wo ho me gusu me ni me kun ye ye bi kra tutom na papa no so wi me papa no so wi na me bla ne ba your friend don ko ne ba Kofi Moses obaji asase kakraka ya kanta so chese nya sam keto am ko kra no otwitwa me sekan na mo ye jeli no kra ko please oba still oso obaji nti ma me papa kuma ba ko fa pani ko dwan ko na on de on papa na we kra oduma akroma nti okafra ne mpanyefo bai me ko hunu sam asase no motisi agye o mo okafra ne mpanyefo bai mo ba kan asam no mo de kokot me koto no krata na me de aba mo ye krata se mo de ha nti akola mo nsi subiom nti kasa nje me oba no so di kai koto mpanifo bi ani mo achase junction committee fo na mra ayi mlantehin nti omo koto ye ka kan asam no ho ma papa ne ya ne say me de amam se ye krata ani na so me di agora akola no bokum he fisam ko na ode sekan na ode same so no atwitwam no na nya asam keto nti obokum so omo ma no nkum sa anti sa dia amo de asam no koto na mo de ko nti nkrata na ye jan say no de omo fa mem biom nti to ka cho say sa na ti de na omo ka dia me papa mo nankasa kokonu wura mo no omo nche sika ti sa wa bi na omo fa mame na fisam ya no ma bo ho ka omo firi fante be kra me na omo fra na me say no omo ko so asara me ni sika biom na omo pa me firi mo kwa akwa me due kokonu bi me board dia me menka me ba na che say ma ye phone papa adue kokonu nankasa kokonu ma hu say yes kokonu ye wi a chem mienu minim ku dia ba ko ebushana so dia ba ko na say court say misima akola no bokume say de osi tata me nani abere onu wi nso bokume nti me mfiri mu na ebushana nche say scamanti me ba pen po yan say scan po so mu che mbo no o ma kana yin fi o wo janshi o mu kan na ono so aka to so no eni po sha say ka ma bo no na judge ni yan say sa dia o mu yan krata nto so o mu ni kaprin po be sa krata be 10 million na o mu be po mi ala ma bo ka do mi se miniska nto ko no yo ma mo dia nto o ma ji atum so o ma ka di ka na osoro ho mo emrante hin na committee chairman nyina ma di adanse nto o ma botua nti sa dia me film meja me ba me di suma ye ne me di ho akwa boy ni bokomi nti me film mo ma ka afa di wi asanse sika na afa o mo fa che so o mo koton kokoo no na odumfo bi ka kire me na me tina me ka kire me friend nipa kro no de no ma me friend say o kota man so da ho wo ye ba chew wo be dem ti ja nti wan to afa wo papa ye fra ba kuma se Japan wanyina me ne me papa na ka ho bi o man kasa dance for me jaje no kra say enkrata we no so krata no omo yin ska yin to omo na kokoo no nya mi mpo a nka omo nim fi so omo ka say yemfa me papa mu nyina wuwu nti yemfa na me say me fa sa kokoo na yin ye mu na me papa membi we abusuan de anti memfa na me ka say anti che say me papa me ko dwan ko ka fa omo bai no na je say omo bo hu omo bibia esa me wa ye yin say me na ma ka from so mom dan so ko dwan ko na ko from na omo bai na they say omo fa chire bi na che say omo to kokoo no omo ko aban so din sa to so say so omo sika na maame a mama fam san ko kokoo no maame asam no court no ebrebe na court share so omo fa sika na ma bila omo share omo say omo fa maame and so omo akwasase no so nti omo fa maame dia eno omo hwe anim na ye ya aban din sa boto so no awaton no de sika maame sana okay na ekoba se omo fa sika na ma wasa akokọ to akobo mama ne so asema court kan o ma amfanya adwuma so ye ko kuma so eja pa no omo fra me papa ye ko be yenum ono e kan bi afi a kire no ofra na wa ma o se na wotwe me ko wa ma na wotwe bi ko wa ma court ho oma no dan so sa me de ko da nipo ye krata ro di anu ofra be Peter nso be de ko so a
After the baby say, cobbler, 10 years. Cocoa and take a Detia ama mani abre no. Say no yakasi ye di cocoa no komo bi mu enye yi. What must say? If you say court to ahye say, ukwa afumu a wanhwe na branche na jonko afusem. Enti sika 1 billion yemfa ma wo. Eno na court to share say yemfa ma wo. Abeto sa abre omo first kan ma. Na kasenja de yanzu say afi no cocoa no ho no. Ade ma mi kumpo hu abe me ya no no afi me bu afukra no. Omo say omo first extent cocoa no kwa me ansim. Ampa so yeduma nyina wo me ne me kun. Ya yi ya kwa akra fi say omo ya say me papa na afem be yeso mu ntua nti omo kan hu nti say kofa wana ho so ya fa okọ efum nti say kofa mamu ya pe be say asase so kwa omo akoso nti afi de ba say omo nkotwe bi mami omo nkotwe bi na me say koko 8 post na papa na mam say me am gusu me ye na okotwe pol ba na say wonu kunu mu nko hobi da bi na mi kunu say no no makoye baako omo akoton woni efo akoye baako oni me papa ne na small boy baako e fa forcing koko no amobi ankom na ye ma uska no ukunu ja wachiri di akoka wo mo ka kom ho de nene yasam keto ha ohin bi so ho mo maami asema wo kan yampa ha papa tu da so ne be ma no wo ho ana ne na jai nti se metu ne nchen mi di akrokra agro se omo de bro na ma no se me ha dwen ohin bi so chinchim sa e kan koko fo mi ni ohin no so chinchim sa agya ma waje o maami wa se mi wiase ete be ma na woni ne koye koko no ama na busua no agya firi mu nsem anhwe ya abrante de se ka betwa mo no ene e court se ye ma usika no na ye ka se ye ma usika no ukunu gitum se mbagi se usika no onimpa na den wasa akodi wo mo achi se omo bai no odi ani mo kogi sika bosia na me kram no odi ani kogi bosia na ni nyina omo entua no mo adwane ko sa wanyin po wu shem sisi ai we adwane ko na je se sika ni wuram no mo achi mikun na so mo achi de ne kokon ni da ho de a o so o ye yi no mo koton no no nya bitua ne ka na me de wa bi de ne de ene onwe ho te se ukuru ne ntem te sei se de anya kwa well jai pa na ye jai da fi ada mo fa mo ba ho anwie tentam ti fi ada ebe ne be okay ya maami na asem no abreho koku a wakoye onukunu akoye na ye yesi kunwu koku nim na kotu ahonim no wo se debi ya maami ye man titisika 1 billion na onso koku nim na enne ni kuna woni ndo koku ya san akodi abusuafo achi maami twan asemi ye bebu sa ukunu wate ye kone ye no obo Herbal and Medical Research Center entwetwe komosi maduso emra se na ye nto asem no so na abreho papa ye maami ofiri wodanto Asem Mpe Nipa mu gidi enti no na obaye Dr. Memo akwaba yo so Nipa bibia bokode ya miadum na so ho aye fe papa that's it ho aye for Robert TV so awabo so ho aye fe okoko ni kutu no aye fe bibia boko ewo obo aso ye nyam kofadum bibia da dia na wode mama tiefo si madu so yo obo Herbal and Medical Research Center e be fa kwanya so achia sompa ahwefo ne atiefo ene anwumrei enkanka adumanufo chacha obibia yo obo Herbal ene expert in cardiovascular diseases cardiovascular akoma no ene droban ahodo a emoja efam ediafo sane ewo nipadua ni mu no enti temachi a ebeba idasa akoma no anase droban ahodo a moja efam ediafo sane ewo nipadua ni mu bia no de obo Herbal tutuanamo efabra ye na soye obi ho se wane de na koma no onante kakra bia na eboni peri obi nso ho onante kakra eboni peri ni nyina na osan so ti pains eyawo ewo na koma no inside ha tutuanamo ebra wonso wako hospital ama yakotwa scan ama yaka che se wakoma no tema problem ewo ho ahonho anase bibisa tutuanamo ebra obo Herbal na oba ye last stop eba na koma no ene droban yahodo amoja famu ne dia obo Herbal de ye expert anase ye number 1 tutuanamo entimemma akoma yare enku obra obo Herbal ye wo ho enya nonko na ye treat oba na so ye na odi ye stroke ne kan enwudwe yare odi enwudwe yare obo Herbal yetenete se abowato ho anase afei na ahya se ebo won kaye onan no wonsa etimi yetitriti ewo hwa osi oti eyeden etimi pai oti bedwan osa na
ɛnam sɛ ansa na wɔti bɛpae wo no anaasɛ bɛdwa wo no na ɛmogya a ɛwɔ sɛ ɛdi aforosa na ɛwɔ tini mu no ɛmogya no ɛsa anaasɛ ɛmogya ɛnkɔ koraa tutu anamɔ ɛbra ne nyina ɛyɛ symptoms anaasɛ nkɔkɔbɔ a ɛkyerɛ sɛ woyɛ anya stroke nti tutu anamɔ ɛbra ɔbɔ heba wodeɛ ɛyɛ awoɔ mu problem obi wɔ hɔ waware for several years ontimi ɛnwo ɛmfa ba ɛnyɛ dɛn ɛmfa ba ɛnto ne nan so tutu anamɔ ɛbra ɔbɔ heba woba last of woyɛ bɛrima nkwamoa no a ɛtumi boa ɛma wotumi hyɛ ɔbaa nyinsɛn no saa nkwamoa no ne quality no ɛwɔ fam a tutu anamɔ ɛbra ɔbɔ heba na oba aye last stop abibidro crunching wo hwa ye de bema wa ebe improve o sperm quality no na won so watimi agina so se bema ahye wo ba nyinsen ama wawo ama waye den aware no emu aye de ankasa o de eye enamu nsanyare ne de bebre me kasa me bodian na yenwie nti o de oba bi wo hotimi kasa o doctor enamu nsanyare candida anase white nti ahemfie wa se kra nti bema bia ekɔ no ho a eno ano no fon kɔ kra won frɛ ni biem nti obi timi ka se bɛyɛ 5 years ni me ma me ho kwan anase bema emba me ho enam se ahemfie ho enye kra tutu anamo ebra obo heba na oba a last stop wo de eye diabetes ne yɛka na sikyire yare no enti obi wo ho enam diabetes nti ade san na ne yam hyehye no anase obetu kwan a na ne yam den ehye no because otena ka mu kakra bi driver medjunso kakra bi driver medjunso enam diabetes nti obi nso wo ho okoda anajo no obetimi sorry adjunso be 10 good times ni nyina diabetes tutu anamo ebra obo heba oba ye wa bibidro crunching wo hwa ide be ma wa sa adjunso no ne sugar level no ebeba form kama o de pressure na yɛka no emoja broso no tutu anamo ebra ene wo check wo BP ya etimi kɔ be 200 obi wo last ayi me check wo bi 200 na yɛkeka kɔ ayi kra tutu anamo ebra obo heba oba last stop kra enti menka se bia ye mo ya redin enti obo heba ye ntimi ensa wo de rheumatism sasabro ahodo say ye gouty arthritis rheumatoid arthritis ahodo no nyina de obo heba ye tene tekra obi oni sisi onya severe waist pain obi nso ho ne de no ni kotodwe ene ka no ho a obetiatia mu sa ontimi enye hwe obi tenase se be ya obesore kra no eno another issue tutu anamo ebra obo heba odi kidney problem ena kidney problem nti obi ho ne nase no otenase kakra bi a anase obetu kwan a na odwendwen ho anase otenase kakra na ne nase no apagya maami bi eframe last 2 months o se doctor me traka mu be 5 minutes kra mesino na menase atatai me manadro just for 2 weeks pe or say doctor ma travel from here akwa Accra aba me ko buy ne menase no say first no or travel ka krebe na so otukan ka krebe na na so epegya no ni nyina ayeden ajai ni nyina ajai tutu na mo epra obo heba na oba last stop obo heba last stop your branches ahodo bebre ewo Ghana ha yen headquarters ewo Nkranza adehyeman ye headquarters won Nkranza de Shiman adwira kwan no so ukọ ayi sunyan so aye ozinko Divine Junction sunyan ye ozinko Divine Junction okotechimana ye wo Nkranza kwan no so ye ne Kente Royal House ena eben ene omo ene ben okwa Accra so a ye Kaswa official town Kumasi hade ye wo Adwatu adumanu Kumasi obo heba ya hye no adoato adumanu uduru Abripo Junction a taxis na isisi ho no oka kire omo se oba obo heba ewa adumanu a yede obeba besi yanimu pe obo heba ye numbers edidi juma numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and now say 0249 761 508 0249
761 761 508 508 and I say 0550 0550 19 15 14 0550 15 Pre-care prekese powder any Odin Eya du papa enye easy Obo Herbal and medical research center with ya na me broni no na ya na ma Odin no Odin I need some of the Odin Etimi broni no etimi no pa timna nkasan panipa Odin prekese powder odi ehim e wo Ghana dwa so pa anya zeketo o. Yes, of a dear him, papa, na a drone saying the city, and part of TV no swap, bombardier any ordin. Na a juma ordin no ayeno, and your juma to a cry, and here come for Ediama obi biara me patch or pesa wa pomodino, etimi ACP, nothing so esita. Na obia untimi numero bino, a yesebe or bar or man a banu for, obia only mro in fear dumino, and I feel bar, sebe wafa yefnu, and na intimi and num ordain herbal bites. No ebi na ordain herbal bitters na me pacho juma edi na do so bebre ye branding tie bebo boso kakra bi na afi no wa fa numbers no e wo TV screens ne so na wa fa ne no wa twetwe command do na e wo back door na bibia ye kama me pacho wo yo bia sabe wo sisi no aya na emu ye wo ya papa e ye ordain herbal bitters na mu no brand time ha ma me pacho ya kwa nwura mu na yakwa kututwa yakwotete ne dia fa infidie mu abe for kwan so na ye ordain herbal bitters na ye dia pass numbi it sounds the bible so munidi aba no na mo fa na hahan no emfa ensam ho yare nti no we no me pacho eye nyankopon no masem pepepe and na ye di so eye purely organic herbal and na ye dia ordain herbal bitters ye dia ma sebo modern numbi na fe into onyare wan infi wo uyo bia ye sexual weakness both men and women ye sexual weakness ana do na nim say ye mema nko abaro baby ho me pacho na tenka no ateko wo ye no hia enye yi onte de onte hye low libido hana me pacho oba bema sexual weakness no e ordain herbal bitters and ye come for them out premature ejaculation or the boy near 3 seconds na wajamu na ne hwenu mu etuntutu o sete benza aka ewo traffic mu no me pacha wo ye bema na wo sa wo ha ya e ordain herbal bitters combination no with prekese powder and I'll be use e beboa ama bibia akokama wo ba na me pacha unsabuo no unya ha wom obu ho so 1 year ne doctor me mu me nsada 6 months ni me mu me nsada me pacha e ordain me pacha we ya so ahwe ne dia dance yes ye de mima obi e wo Volta region bibi ntimi money din ba nwumre o hwe na onumbi no am say within by 2 weeks pepepe and of frame odi kan ema airtime and our credit esu ye me wana mu say credit abegu me phone so anche and of frame no say doctor eduro na ya adwuma 6 months ni na me menstruate da me start say me nom no say black deep pa dark and e sha say bye but say me no ka say busumi bia na itimi ba e ba kama ema bibia ye comment ye kan for the ama wo ba na say untimi mu say bia akoye family planning akwa aftermath effect na ama onsabuo no ntimi makra na e ordain herbal bitters e bia won so nya family plan ne mom yare na aba me pacho e ordain herbal bitters na prekese powder frey na yen cho how be say combination no ama onsabuo no ntimi aba kama o ba na sa wo no how oni be ma ne double na homba ensuo na ye friend semen no ana amom friend sperms no na asa ba bonten a e ordain herbal bitters and e come for e dia ma any prekese powder no o de o tobi ya frey na yen cho combination e beboa ama wo na timi akọ se mesese obema na ho baye nso na ntimi anko Philippine tube ni ma wo no ntimi ngo da bi ntimi ngo enam se ho na ese production na sha se edifri ti se anko na se saba bonte ma na nya wo de bi na dia wo ye young girl be wo de na emom onware na wo peba no na ovarian cyst no ababeje no ho me na ewa so ti mama ne se obenya bi me se oba woni be ma da na nsu na ba uyo obi a onso bu nsa namu nsa ya wienti emma nsabuo ne entimi ma ye ordain herbal bitters na prekese powder ye kan for e de ma uye be ma na se ya na o be ma ni mo hyew ojonso na moja e di akire ojonso ase jonso na pese ba empese be ba e ye ordain herbal bitters no ene ye kan for e de ma mama de so be ni uyo oba na me pacho hu se nsuo bi ta gugugugu wa himfio
ɛhɔ abie ɛyɛ na pampan ano ɔden ɛwɔ mu a ɛyɛ ɔden herbal bitters ɛno nti a wontumi nkɔ nipa because wɔn kasa wɔ wɔn te ɛbasa na wosuo sɛ bi a obi ɔbɛn wɔn so bɛte a ɔden herbal bitters no kɔnɔ kɔtɔ bi na afa yɛ waduro prekɛ powder mepaatɔw aduro wei sei no ɛyɛ small boy bɛ adwuma aduro wei yɛ no ɛnyɛ adwuma ketewa koraa yɛ kanfo de ama wo woyɛ obi a ɛyɛ na ɔnan na si pagya wobɔ sɛ ɔnan na atataya ɛyɛ prekɛ sɛ powder ne yɛ kanfo de ama wo na anwummerɛ yi woyɛ obi a yɛ sɛ mogya no aborɔ so ɛyɛ high blood pressure mogya no mmorɔ so na mmom no ɛyɛ asodie a ɛyɛ sɛ mogya no ɛkɔ no ɛna ntiri no mu asisie nti ɛde asodie kɛse abɛto akoma no so ɛne ɛfrɛ no high blood pressure ana pressure ɛyɛ prekɛ sɛ powder ɛne yɛ kanfo de ama wo mepakyɛ woyɛ obi a stroke na nya ba bɛkyew ana afi na ɛbɔ nka yɛbɔ sɛ wɔn nsa no na ɛbobɔ pɛpɛpɛ as a vibration bi ɛkɔ so wɔ nipadua nim hɔ na nipadua nim ahyɛ kakra na ahyɛ kakra na wɔn nsa no wɔbɔ sɛ na yɛ titiriti wode fa adeɛ a ɛnyɛ yie ɔnam na wɔn mpabɔ na yi tɔkora na wɔahwɛ a wɔnte bɔ mmɔden nso bɛnya prekɛ sɛ powder ne bi na afei wɔn nso de ayɛ odwuma wobɛnoa na afei no wapɛpɛ ne sɛ tea na wanom na mmom wohwɛ a sɛdeɛ wo situation ne kyerɛ no ne akyerɛ ɔkwan bɛfa so abɛyusi no bɛyi ne nyinaa de afi hɔ wonya severe headache anaasɛ migraine a ɛyɛ prekɛ sɛ powder ɛne ɛkamfo de ma ɛberɛ no nti mmerɛ a bɛnya bi ato no gye mepakyɛ wɔ takrade a ɛyɛ nimdeɛ herbal ɛna bɛnyak pharmacy na wo nsa bɛka bi wowɔ nkran a mepakyɛ wobɛkɔ Madina police station ne opposite wo nsa bɛka bi Madina Melcom nso kɔ a wo nsa bɛka bi afei ɔkaehyi drug lane na Boakye herbal Little George wo nsa bɛma mmɔde aka bi Kingswalk herbal nso wɔ ɔkaehyi drug lane wo nsa bɛma mmɔde aka bi mepakyɛ wokɔta kɔ a ɛyɛ was abibiduro fie ɛna afei Joy herbal ɛwɔ market circle wo nsa bɛka bi mepakyɛ wokɔ nkɔkɔ a ɛyɛ maame akɔbam herbal shop ɛwɔ nkɔkɔ market wo nsa bɛma mmɔde atumi aka bi Kaso ayɛ tribe of Judah wo nsa ɛbɛka bi Kanehyi ayɛ tribe of Judah ɛwɔ Kanehyi wo nsa bɛma mmɔde atumi aka bi na bibia nso atumi ayɛ kama Koforidua ɛyɛ Gapsen pharmacy Mane so Koforidua on sabe kabi o Kumasi Asante Mantem ha ɛyɛ Freddie Men's Herbal ɛwɔ KO Blessed Herbal ɛwɔ KO Colinak Herbal ɛwɔ Ashtown Misty Herbal ɛwɔ Imrom afei yɛ PFA Pharmacy ɛwɔ Tafo New Road PFA Pharmacy ɛwɔ Tafo New Road okwa on sabe momodi akabi Arms Herbal ɛwɔ Abrepo Junction Arms Herbal Abrepo Junction on sabe momodi akabi oba asia ha ya Sompa ha ɛwɔ Swami Imrom Sofo Maame ɛwɔ Sompa asia on sabe momodi akabi Thinatech Herbal and some ewo Sofolai on Sabeka bi Sewa Herbal ewa Asante Mampong ho na ya miami akwa on Sabe Momodi akabi utie me na Volta region Aflawo Ketu South Aflawo afre numbers 0244 168973 0244 168973 Sister Vida ewo Aflawo on Sababo Modia Akabi ewo no na afi watimi ato etimeti masse antennas enso ewo etimeti masse inti Modia friend number 0274 376006 0274 376006 etimeti masse friend no na bomode owo babia ye friend no ejoso a mepacho eye ejoso runabout no so ha won sabe momodi akabi ewo sister anti akosua na sister coast ewo ejoso market na nim ha won sabe momodi a na afi watimi akabi na watimi ato eye prekɛ powder and afi ordained herbal bitters no and aye come for ediama oboase no ewo Pimsign TV bogodrio do oboase na afi bia ta so pe bia Pimsign TV won okɔ ha won sabe momodi atimi akabi no watimi okay bonsu kwanta so Alex Joe bonsu kwanta hona me kotwa nsu ko hekuku no hona mu se maba adwuma me koduru nsu ni mfimfi me kwa yeye me benye na ese me pem ko manim azemo Doctor Efrema no tudwa for the last night ba ye number side di djuma eno na egu screen ani no for the sake of mom with radio no Mebobo numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and now say 0249 761 508 0249 761 508 and now say
0550 0550 19 15 0550 15 Obo Herbal numbers I did juma. Okay, you know Obo Herbal and Medical Research Center and you know mo ekotwetwe nkomo no da bia metaka kire metiefo ma mene wansa yade nipa benya so so a na ye yade kuru ya yade yipa enumu ena nipa ebenya ede wasrew ye ma me asem a wode aba betu bedwasre de abreho na asem no nyina enkamfo ano akopiem ewo kotro ewo wodan na kotro kire se yentua 1 billion titisika fama mami sanse abrante kwa bia ono wakoda fiase aba wasaba wanhwe ye dako na wapagya sekai kroba dako mami beko omabiem enuti no nya efu no fama wo mo enumu ena ni kuro ne koye efu soso no minim de esi wo sekire jamasi amatwene ana ni kuro so akodi abai abusuafo ya chi a wasan afri mami ya chi a ene woro so cancer foforo yenko na ye ni kuru no ekodidi nkomo kokosa chi Fletcher anase producer wa ha yenko tie papa no ne kwan a papa no ede ne yire no afa so no yenko ne hwesete sa na yako akwakotie 21st ke ne ke yesiatica expert orofo yenko na yenko tu siatica yade no ase